Maloi lau mali e aho e ki mo lele e tonga ko tonga pe fia ke taritali lele ki mo tolu ki ho mo une ngongo mo le te o tonga ulua ki mo wa kai ma foke television e tonga ki he howani. Wakai ko iki ngahi ulu i ngongo. Ma o he kau polisi wa o e sino mata pule I ko ngā tahi ko ia vai pua ko ne osi malolo. Tui e wharea lea o tonga o ke he fie ma o whawawawi ki hono whakaivia e tau tangata toki tutupu hake I tongani ke nau kau I ngahia le lea whapolitikale ki whai tutu oni ma ahi whanua. Pea I kai tani whamau angatangi e hopo kere kere ko ia ano pele fohe o kuke. Ko au liliani polu tele mai wakai ko ia ki he whakaiki. O kulorotong whatatolo I he kau polisi e tupu angai malolo a mata puli wawa o ni maawatu aniafi ko ngatahi waipua ko ni osi malolo. Ko e mau ene kau polisi e sino mata puleni hiria e lipo tiange ki haptanga polisi nei afu. Vai whanua tu pola mai whaikiki. O ko te eki ke whapapau I ai puipui tua o e malolo e mata puleni ka kokoko atu ai whakatotolo ai kau polisi. Ai e ni pehe ai he tokon komisiona polisi te vita vailea I hono whaiki eke e he ongongoni ni toki mao atu pehe sino o e mata puleni kone o smalolo I he kongatahi vaipua. O ku hoko atu ai whatatolo ai kau polisi ki he puipui tua o e kawingani o whahoko pehe kau ofisa polisi I he waifunua vavau ka ni whamahina te vita vailea kei ngai whatatolo peheni he ngai tuku I motu I toke lau e malawa peo whawhlawat hani ihi mei tongani ke tokoni ke whatatolo o kapau e toki whie mao o whatatau ki he ātakai me puipui tua o e kaweinga o e malolo ko ia. Ka I he whatatau ki he ngai lipoti he lolotongani me he waifunua kuna uwhi ngai ake me potongai mo ui I he whatatoloni o whatatau ki he tuunga o kia I he lolotongani. Kai ke he o whamamawhai me he potongai polisi a tongani ai mahu inga kia mou tolu hou e ki mo kakai e whanua ki mou whapapau I ai wheitua ui ai hakupu o e whamiri o ka pau o knau puri mi api I ha whaahinga taimi be o hange ke whamamawhai e he tokoni komisiona polisi te vita vailea. Ko nebe o ku ea tokanga tu ngau kia tainin pada tau ki me kon report mai mahu inga au pito ki ngai whamiri o ku nau tau ki ngai api ka pau lewa o ku ia hatu unga o ku ia hataha tu wani o ku puria me yona ngahi api o vai e taimi anga maheni o ku kai ki te whai ha petu utaki o kai ki ilo mau inga ke report e wawetaha ke whai ha ngā au I kiai ta mo wheto honi aki e ngai kupu kau aki ki ono kumi e kono makai e o tui koe mea e ku haa mai he taimini e hange ko lawe na whaini nei e toki a ngai whaikit o mātua ngai whatoro whahoko e malawa ke te katoa ngai whamtanga whaikit Ko e tokon komisiona polisi ia te vita vailea I hono whaik e ke whikau aki me mao he kau polisi a vavau ai sino I matapule I he kongatahi vaipua kone o smalolo I he hoata aneafi. Mai ngongo ai le te o mo televisione tonga ko au vai whanua tū pola. O ku tui e whale alea o tonga o kia I whie mao whawawawe ki hono whakaivia ko ia e tau tangata toki tutupu hake I tongani ke nau kau I ngahia le lea whapolitikale ki he whaitutu uni ma ai whanua. Ko e ko ngai e ngahi kawenga ne mea kei ai e ki sea ko ia whale alea no pele whawhanua rotonga ne mea whailonga I ka mata ai polo kalama whale alea ma kehe mai whanau whiwhine ki he ta uni o kui ko e she leads whale alea wanoa woua. Vai whanua tū pola I pe mui whaikiki. Ko e tui ko ene e ofise whale alea o tongau e whie mao whawawawe ki hono whaivia e tau tangata toki tutupu hake I tongani ke nau kau ki ngahi ale lea whapolitikale ki whaitutu uni ma ai whanua o ko mātuunga ia I he mea ai e ksia, ko ia o mai ko eni ki he aho niok sisi au pito ai iai hani ihi kei tau sii, I he ngahi whalea lea I he ngahi whanua lahi I mamani, ke nau kau ki he ngahi ale lea whapolitikale I he whanua o kau ki ai atongani. O ko mahino pe ko e ksia e whalea lea atongani no pele whawhanua, nā ne kau kei tau sii pe ki he ngahi ngau whapolitikale ai whanua, o hange ko ene hoko ko e sea e whalea lea atongani he ta ua noa tahaua, lolotonga ko iau kune kei tau sii aia ne kei tau wa fitu. I he mātounga ko iau ia ene tui o iai whi mao whawawawe ki ono whawhainga maari e I whakaivia mo teke tau tangata kei tau sii, ke nau kau hi ngāhi ngau e whelawei mo e whaidutu uni I he whanuani o te tau pe I he levolo whawhanua, whawahenga pe whawahapule anga. Kai kehe ko e whalearea ko eni mai kakai whewhinene ka mata ia aneafi, aia ko e tau whalearea hono ni maia ma ai whanau whewhine kei tau sii I tongani, o kawa tuge whanau whiwhine e toko tau noa.
Ko e whalealea ma kehe koe ni, tō kakato ia i awhalai te wikeni, ai au whalele i he ofise whalealea, i a whenga ak whataha pa mui kau taha tau tupu koe take the lead. Ko i konga pia hono whaai ai e tau tupu e whanua, ke nau kau ki ngai polo kalama whapolitikale peheni, o hangi koe whalealea o e tau tupu. Mai ngonga le te o me televisione tonga, ko au wahe whanua tō pola. Me he whamau anga tangi na e kai tali e whamau anga e tangi koe no pele ma auto fi au puke no pele fohe. Whikau aki ene me fie ma au ke mawahe a vedu tū mahe me whei tū kurotonga nofwai i puke. Ko e tangi ene a no pele fohe hiri hono whatai au ngai e whamau anga kele. I whamatala koe me whamau anga na e pehe e mahe ko e konga kele koe o kurotonga nofwai ne os oange e no pele fohe ko ne pekia. Pe ko laka i tau i wā e ni nofwai mohono family. Kau ki kai ke iai hangahi whamatala wha pepa ki ai, ai aku pehe e mahe koe konga aku ne lorotonga nofai mono family ne os momo yangi, kāna e whamatala pe o i kai ke ia whamu oni wha pepa ki ai. Kai ke huk whie ma o ia e no pele fohe, pe no pele ma autowhia koe ia o puke, ke mawahe a mahe me konga kele koe ni pe mga tuunga miei ai ngau e whakalau a mahe ke konga kele, i he ne tui o gai ai ne totonu whakalau ki ai. Ne os uraki hopu a mahe mo no pele fohe ka venga koe ni, pea ni malohi pe a mahe pe ai koe koea ke tangi a no pele fohe whikau aki mo e tutu uni ai whamau anga kele pe whamau anga lahi. Kai ke hena e toia whangatuko e whamau anga tangi a niafi o tutu uni ai o ki kai ke tali e tangi koea a no pele fohe. O ku maho inga ia e puli anga le pāpulika koea ka kai o siaina, i he tuunga le lei mo tau i whahau whatongia e polistonga. I ene pehene whake atoa i ampastoa sia pani ki tonga ni His Excellency Sao Xiaolin ai sia ke paanga e ono mano ni mafi ki potungai polisi kanu whalalaka i ai whare ngawe wha insinia ko ia o e potungawe. Vai whanotu pola mui whaiki ki o taranoa ko ia. Ko e tokoni koe nini taltalia e he komisiona polisi Shane McLennan. O ne whaha ko e paanga tokoni koe ni ngai akia ki hono whalahi e whare ngawe wha insinia he potungawe. Kau hiki whapapau i oku hao mo malo e kau insinia, kai malawa ki nau whahoko whatongia lelei ma ai potu ngā we. I he enepehe ko i hiki mau inga e tokoni ko ia ki he potu ngā polisi a tonga ni, ne te whahai he ampastoa siaina His Excellency Sao Xiaolin, e ne tuku pā mohono ofisi kai pehe ki he pule anga, o e kakaile paplika o siaina ki hono te wahe i ha tokoni whapa anga tatau i he kahau ki he ngahi ngau e peheni. I kai koe ape, ka o te wakai i pe isiai na mo ngahi tawhaaki kehe, ke whahauko mai ai hana o tokoni ke he potu ngāi polisi a tonga ni, i he tau whapaanga ka hoko. Kai kehe koe ngahi tokoni peheni upu hou ngai ke he potu ngāi polisi, ke uhi koe langa ngawe ki hono whalakalaka mo whakaivia e tu unga hao mo malu, a e whatongia o e polisi tonga. Mai ngongo ai le tio me televisione tonga, ko au wahe whanua tū pola. O ku iai e tui e kau taha kaiti a tonga, neongo ai hake tuu mai e ta au me whakararaka e ko ngā. Kau i kai ko au hinga lele ia ke mōli ai maho inga o i whānau whiwhine i anga o i nofo whakatonga. I he wike niu whamanatua whamamanilahi ai e maho inga o i whānau whiwhine, ai ne hokoto tonu ia i he ahataha o kato pā ka kutau whailonga i tongani i aho tokonaki. Senorita tui vai me whaikiki. I he whaike eke ai hongonga le tio me televisione tonga mo halai walupalu me he kautaha kaiti a tonga. Nā ne pehea i ok makehe au pita tongani me hato e whanua i māmani. I he anga koia e tau he viktapu i e nofo, pia koe maho inga taha e whanau whiwhine i he anga o i nofo whakatonga. Nei pehe e pālu ko hake mai whakalakalaka me ngahi ulunganga kehe ko pusaki mai mi tuapuli anga, pia ko kamata ke mōri atu ai a hono tauhi e molu malu o e anga o i nofo. Kau tau ke sio mata peta tōrua i hano ngahi kovia o kakai whiwhine i tō ngani ko sia ngahi ripoti ai mga mea ko ia. Pea ngahi kovia pe manauto i he kei ki hake. E niet o tau claim o kufa ka apa i ke he kakai whiwhine i tō ngani. So, ai ko tahai ngau ka kai ti kono whengai ke strike the balance. Ke whengai mai ke tau unu ke tau wawao whiangi. Ke tatau e tau ngā we mo mea ku whai whakaaho, mo mea kou tau malangai ko he oholo ko, veke holo he uwhetu utala. Iyo, ka kia te tatau ia whanua ko tō ngānia, o koe na system ko e whahu, ko e haa. And yet, ko e upbringing ia, o ko ngoi whanau whiwhin toko lahi ia, tak mo osmea e pe motori e wha o mai u report ko e nai o whalikiliki mo ngā toru. Ano, teke i holo whanau whiwhine i he ngai whetu.
ai ko ko pe tongan pe ko ia ko aho ko ni I ahon hata ka topa I ta ko tope o ku faya e filotua ki leva e kauta kai te mamani ko funua ko to pe na to fili pe na to na aho I foi ki ko ia ke faya e na hanga ko o framana tua mo fanau I li po te ngai pole anga whatahataha ko haa mai pole lahi au pito ki whanau whewhine I lorotonga ni ngai whanua muli. Ko hono whamali I pe whanau whewhine I he tau taha wahange koe whakatapu. Kanai pehe e palo o ku te ekia o mai ai ngai pole ko ia ki tongani koe uhi koe kei pule pe ai lao. Nei toi whamala ala palo ke ngai pole mo ngai liliu lahi koe e kuonga I he lorotonga ni o whakahoa ki he kohili. e taimini te muwakai pehe ngai tā ko social media u apia ko mo mea o ke huki mai pe ta make se fine ta me tangata ka ko hifo I api o ko na ki ai no flele pe ko he ta flele pe ko he tam tangata he ka he pasi ta ko he ta en fe fine no ko he tam tangata si ko tu fe fine to ka nga I me mea ka he taimini te siwa tu he wa o pe ke ma tu ani I ta pon he e wakai ka pate mo wakai ke uta ko he taimia ko ko tu ma ko matua o kwai ai ongo molu malu na tu lele mai ta o te whanau mo mea ko u ata ko no tau sia taimini hanko blava na fe huki pe no foi o ke ko fe e first cousin ko fe e brother sister ko fe he ai o kwai leva hano aka me kina I he kaiti anga o hota utu o kwai pe signal I he kaiti ko le aya pe ko foi sign ko o mahin pe ke fanta mai ki fama opo ta utlele no folele ta ku ako ina to ke na no folele pa na post lele ta thanga ton fangi me ko ya hanga ya build up a confidence in fanta make fine na la hake Lolotonga ni o ke ngai whaunga I he kautaha kaiti atonga, ke te malawa o whakafoki ngai whewei tokai aki ke molu malo. O hange koe kuohili, pe ok iai e tui aku kei whie maulahi pe mātua tahi whanau ke kei whamalo hia ano tuki mono nowhai tama whewhine, koe hui koe toi whakalilifu ange ai kuangani. Kai kehe ok iai e whamanatu mei he ngahi pole anga whatahataha ke whanau whewhine, ke owa na ngalo aho o mahu I ngā. Mai o ngonga le tio me televisione tonga, ko Osnorita tui vai. Pea ku whakawhiawhia mo whakakoloa ai mahino ku ke iai hakau ngāu e whasamaritani le lei I tō ngani ke whai ahana toko ni hatau kakai I he teimi whenga tāko I ni. O ku tu whakatahai kalapu samaritani o wawao ke toko ni e kakai o wawao he teimi o kwhie maawai ngai mea lele whaha ele puto. Ne tai mali e kalapuni ni awhi e toko ni kautaha langa sia ina koe texting kono whakiato e mea lele whiunga no mahu inga whapanga mo e wa mano ni mawhi ke toko ni ke nau ngau e whakasamaritani le lei o kwhai I he wahe whanua. I he whamatalai Palestini e kalapu samaritani o wawao Sione Smith tau fui, kono whakiato e toko ni ke ni hiria ai kore na nau whai ki e whawunga kakai o wawao taha ni masami o wai polo, I he whakaamu ke toko ni kena whasisi e ka venga I ngai whamili o hokwai hapoto I ona whaha ele ai o e pekia, ta te whito e ni ke kakai o wawao. O kumatunga e ni I alupege te mamawhangi e te tongi o ngai mea lele whaha ele poto. Whiawhia ulo toi, ho wani. Ko e whaki mai e ping, tangata saina koe ni. Ai mea ofa koe ni whauwhaua. Ke lava ke toko ni a ke vahe whanua wawau. E mau ngau e whakasamaritani. Ko e kalapu koe ni, ko tau e ni mani e ku kau ngau e. Ko tau ko toa pe koe avarise mau o mai koe kau mahaki mi wawau. No foi wha mano ke ni mamano. Ko ngau e pe a kawatonga. Pe aku mau whiawhia ai. Lava whai fua e mau ngai whatongia ko toa pe. Pau whakatangi rewa ke ex-minister. Pe lava whahatokoni ke whanua. Ke kafo. Ka kai whainga taia. Ko totongi koe me ale rei wawau. Nei a fupanga tolunge au. Ka koe mau samaritani. Koe hape mea ma. Ke tokoni ke kafo. Koe mau taumua ngāue. Ke tokoni a wawau. Ke nau whie maari. O kui kai katoa ki taimi eni ke toko nei e kalapuni ki he vai whanua wawao, ka kona o swai pe ngā hi toko ni tatau I ngai tao ki mua. Hangi koe whenga paanga pe e kulupua toko ni ki hono o mai o ha taha mi wawao whie mao viviri e whai toa I whare maki vai o la
mui ngā hito ko ni ke pe. Nā e whake tupe mea lele koe ni I mea anga o e whawhunga kakai koe wa wau ni ma sami vai pulu I whanga o pilo levu e whahai tō taha ka ana I kautaha langa texting ko ping ki he Palestini o I kautaha. Ne whahai tau fui a ene ngoi whia I e tokoni ko whaaki I e mahino I tokoni lahi eni ki he nau ngau e whasamaretani o ku whai I he vai whanua wawao. E mea ai whawhunga kakai o wawao ni ma sami o vai pulu ka koe e ki pale mia leo leo koe tokoni ko eni e kalapu o ku tae tongi pe ki he kakai. O whawhua ki he toko tahani mai kau me mipa koe he kalapuni o kau ki ei ai whawhunga kakai ko ia o wawao tahani ma. O ka manaki ke tu o tātua e mea lere koe ni ke vai whanua a pongpongi. Mua pe tau maa vai te toi wakainge pe hen ki he ngahi ulu I ngongo. Ma o he kau polisi wawao e sino me tā pule I ko ngā tahi vai pua kone osi malolo. Tui e whare alea o tō ngau ke e whie ma o whawawawi ki hana whaiwia I tō tangata tau tutup hake I tō ngani ke nau kau e ngahia le lea whapurifikali ki he whaitotu uni ma ai whanua. Pea I kai tali e whamau angatangi ai hopo kere kere ko ia anō pere whohe o puke. Ko e ka kātoi pea e ngā he ngongo I he lea whakadonga me le te o tonga uruaki mui wakai ma whoke televisione tonga ki e hawani o gai wha amoni au taki kotoa pea ngā he ngongoni ki haloto whāni kotoa pea. Whamalot ka huki tau kei whi amai, ka mo mea.